Kwa ihinda iraya arimi a kahua makoretwo magiteta kumana na kwambatira gwa thogora wa bataraitha undu umwe na ndawa iria mahuthagira kuhuhiria kahua undu uria ukoretwo ari muhinga kurio hari gutungata kahua kao. No riu thirikari kugerera ruhonge rwa kuramata kahua rwa KPCU nimambiriirie mubango wa kuheana bataraitha na ndawa kuri arimi marirugamagirirwo gicunji kia 40 thirikari undu uria arimi a kahua thothayatii-ini ya Farisho mwena wa Karatina marauga nimekugunĩka na njĩra nene. Mubango wa ivosha subsidy warunchirwo ni munya cabinet munya secretary munya on 27th. That was last month. Ithu twambĩrĩirie kuhuthira already ona mothe kuri ndawa iroka guku tukariha 60% na thirikari ikariha 40%. No twende undu ucio tuhingirio na utuika wa guthi na mbere na nigetha murimi wothe ahote kurima na makiria andu aria marima kahua gatheri nitukubatara nginya ndawa tukorwo tukinyihirio bei kana tukirihirwo ogwa kone gukinyanira. Kuringana na arimi aya angikorwo thirikari ni igukorwo igithingatithia mubango uyu nimekuhota kuongerera magetha mao migunda-ini. Na bora imekuwa tatizo na shida kubwa kwa sisi. Juu sasa mfuko moja tulikuwa tunanunua 2,000, 3,000, sasa hii ni 5,000, 6,000 na zaidi. Kusema ukweli watu hawana pesa kulingana na hii maneno ilikuwa ya COVID, sijui nini, uchumi imekuwa imesorota sana. Na ihinda-ini riri twerekeire mweri wa kana ni turabatara bataraitha ya CN koko no tunyihirio ri bei kana uguo kuratuika ri no kwagirire na nginya magetha maria me mugunda ri ni makaumira mena uritu. Mwaka muhituku arimi marihirwo ciringi 100 o hari kilo ya kahua, riu mwaka uyu magitanya kwamukira makiria ma ciringi 100 ria 50. Na kindu kimwe kiongerera cost of production ni indo icio cia farm inputs kugia goro. Okay, maundu maria magi of course ni labor etc, but labor tutige complain muno. No farm inputs nigia goro muno kona hari faida ila murimi arona hari kahua-ini ni nini muno. Koguo ni turacokeria thirikari ngatho. Kwe twanagura 2,000, 3,000, riu icokete goka 5,000 na 6,000. Uma ni ati andu aguko gutikiri undu kundu kungi ungikiruta mbeca. Riu ni ukerorera mugunda tondu ndukihanda utari na kindu kana ona wahanda nduri kindu urigetha.